استودیو رادیو ریواز اف ام گهدار و شوپینرین می هجال هر دریدن باشن آدما پیشکش کرنا بتراندم جمیر سسیه فرمو گران تریسن وچا لسر یک اسنور بازار هولێرە پایتەختە هەرێما کوردستانی هونەرمەندی ناوداری ڕۆژاوای کوردستانی سعید گاباری ڕاستی بوێرەکە هاتوون و چوونێ هات 6 ساڵ لەسەر شەهیدبوونا چالاکوانێ ڕاگهاندکار هۆزان ئەبوزێد ئیرۆ دەرباس بوون دیسکارێکی کورد باژارێ قامشلۆ بانگ لێ پێدێت کەک و ئەوای استخباراتان لەگەل مامۆستەیان دبستانان بەکار نەینە دەستەیە ئەرکانێن چەکدارێن ئەرتێشا نیشتمانی ڕاگهاند کۆوان نیازەکە ڕاستەقینە هەیە داکو چەکدارێن خۆش بڕۆژیلاتی فەراتێڤە گوێزن باش لەسەر ریەکا سینۆری باژارێ هەولێرە پایتەختە هەرێما کوردستانی هونەرمەندێکی ناوداری ڕۆژاوای کوردستانی ڕاستی بوێرەکە هاتوون و چوونێ هات ئیرۆ لەسەر ریا کامپا دارەشکران هەولێر لە سینۆرێ پارێزگا هەولێرێ هونەرمەندێ ناوداری ڕۆژاوای کوردستانی سعید گاباری ڕاستی بوێرەکە هاتوون و چوونێ هات و زیان بتەنێ مادی بوون لە گۆری زانیارن ڕێباز کۆت ئەنجاما بوێرە هاتوون و چوونێدا ئاژۆکارێ ئۆتۆمبیلێ بە ئەوایەکی سڤک بریندار بووە و تو زیان نەگەشتیە هونەرمەند سعید گاباری و بتەنێ زیان گەهشتیە ئۆتۆمبیلێ 6 ساڵ لەسەر شەهیدبوونا چالاکوانێ ڕاگهاندکار هۆزان ئەبوزێد ئیرۆ دەرباس بوون ئەبوزێد جوانێکی کورد باژارێ قامشلۆیە چالاک بوو دە شۆڕەشە سووریەدا تەماکۆ بکارێکی ڕاگهاندنێ لە سەرێکانی ڕادبوو بە دەستێ دژمنێ ئازادیێ بنۆزدەهێ هەیڤا 11 ساڵە 2012 هات شەهیدکردن کوردستانێکە زیسۆرێ دایکا کۆ بەخۆینێ دارا لە هەنگیە دەسینگا زارۆکێن خۆدە بەرخۆشتیکە لە هیە گولاوێ دەقەمچکێن تەدە دبە سۆیاڤ هەناسەدانە ئازادیە ددارستانێن دلداریە تەدە دبە گولاو شەهیدێ vêcarê ji nermahiyanê nûkên xwe ve lê ser hezkirina qurbanîdan û xebata aştiyanê di ber welatê Mafrevandî de mezin bûye. Ji dijminê xwe fêrî hişkatiyê nebû. Baş zanîbû ku welat li ser milê şoreşvanan tên avakirin. Vîn, qurbanîdan, wefadarî, şehîd bûn. Evene dergehê biheşteke heta hetayî ku wê şehîd Hozan Abdulhamîd Mehmûd tê de bimîne. Hozan ji dayikbûyê 23 heyva 2093 ye. Xwendekarê sala duwem ya zanistên kompyûter bû. Şoreşvanekî bûwêr bû ku ji destpêka şoreşa Sûriyê beşdarî kir. Çalak bû duwarê raghandinê de û hevrêzî dikir ji bo xwepêşandanan û êvarên Kornîşa Qamişlo. Hozanê Dengzelal her car di bankên stranên xwe de yên xwepêşandanan û kombûnên şoreşê de digot ey Xweda vekirina dergehê qortalkirina xwe bilezke. Lezêl vekirina dergehê qortalkirinê bike. Ya Allah, عجل فرجك يا الله. يا الله عجل نصرك يا الله. ويا حمود حنا ما عادينا الموت. Bi dengê xwe zelal bang û hewarên rêzgarî xwazan dikirin stran ta kolanên Qamişlo ew deng ji ber kirin û pê re digotin bi yek dengî. حنا ما عادينا الموت. Hozankarî bû êrîşên ku li ser xwepêşandanan dihatin kirin bi kamîra xwe belge bike û bigihîne hemû cîhanê diriya kenalên raghandinê re. Di navdûmana Gaza rondikirêj re wênegirî berdewam dikir ku sînga xwe bi bayê azadiyê tije dikir û çavên wî rondikên serkeftinê dirijandin û wêneya hovîtiya dijmin bi wê yekê di çavên wî de dihate guhertin. Baweriya Hozan bi pirs û şoreşa wî ew bû bingeha hêza wî û ji ber wê yekê herdem boyağek di destê wî de bû û li ser dîwarên Qamişlo risteyên handanê û çîrkeyên şoreşê tomar dikirin. Di nozdehê heyva yazdehan de sala 2012 ku rojeke duşembê bû. Hozan li serêkaniyê bû ji bo karekî raghandinê û belgekirina rastiyê. Lê destê xıyanetkaran yên qirêj ew qurmi çand û tevlîrefê şehîdê rêzgarî xwazan kir. Kamîreya Hozan ji navdestê wî hate xwar. Lê piştî ku wêneyên xwe kirin belgeyek li ser destpêka wê şoreşê û tevlî dîroka wêneyên şoreşê bûn. Ne Qamişlo, ne jî tu bajarên Rojavayê Kurdistanê yên bêhna Hozan di kolanê wê re derbas bû û pêkenîna wî hewrekî spî di dilê wê de belav kir.
تجاران هوزان جبیر ناکن و جبرکو هوزان دیدبیر آنینان ده هر گنج بمینه تجاران نپیر دبا و نجی جبیر دبا هوزان ریا نمیران هل بجارت و دجمنیوی بروکی رشی کرید و جبومانا دمکی لسرد سلاتک خاپینو کمینا کری گرتیان طاببن آلا وقت دسته دجمنه نتو ملت خوده خوفروتن هل بجارتن نهاجی ناوی هوزان بهارک دهمو پاییزن ولاد ده زمینا ولاد بگولان رادخه شیرین کیلو بردف که بناوی دسته ارکانین چکدارین ارتشان اجتماعی یوسف حمود راگهاند کوان نیازک راستقینه هیا داکو چکدارین خوش بروجلاتی فراتی و گویزن بردفکه بناوی دسته ارکان چکدارن ارتشا بناوی ارتشان اجتماعی یوسف حمود گوت کوان نیازک راستقینه هیا جبو بگوهستن جبو روشلاتی فراتی آنکو دورین کردستان سوریه و اویل تنشت ولاتی اندوری لرقای و دیر ازوری راوستن او جید داخوانی کناف بوری را جه کنالا حلب الیوم را یوسف حمود سربار کر کوالاتیان و دوره آلیکاری آوان کرنه ده جنافبرنا داعشه ده و جده سلاتا فرسکری یا پیده و اول تنیش ده هفرادو هستن جبو وگو هستن جبو دوره روشلاتی فراته. درباره هلمت لشکری لعفرین حمود گوت کو اوه به هلمت رابن او پولیس لشکرینه و به سرپرشتیا دستیا ارکانایه به پشتوانی و پلاندانان و خوندن جهر یک جگدارن ارتشان اجتماعی جوانجی گروپ اندبرا روجهلات و او هلمت دجیوان کسایا یم ببن پیکرنان رادبن و نه دجی گروپک تایبته. حمود تکس جیکر کو پشتی درستبونا ارتشان اجتماعی هجمارک جبنماین ریخستنی و لشکری و گروپین کو ناخوازن خواه لپیش خینن و کارینن خواه بگنجینن لگل ارمانجن ارتشان اجتماعی و که دزگه که لشکری و او ببن بارک لسروان دما کو بین وگوستن جبو دورک دی. ده همان درباره ده هنجه درین تایبت جه حلب الیوم را اشکره کربون کوشر و پفچون دنابره ارتشان اجتماعی و تیما شهیدن شرقیه لباجار عفرین جنها و اوتا کتنا نه کشتیان جه هر دو آلیان سرباری بدهان برینداران جه چکدار و سیویلان. نویسکار کردی باجار قامشلو خالص مصور بانگل پیده کر کو اوای استخباراتان لگل ماموستین دبستانان بکار نینه به تایبت او ماموستین کو باشداریت خونیشاندانین واده ناکن. هفدمی ورگرتنا پارتیا یکیتیا دیمقراطیک پیاده جده سلات راجی رژیم اسد پیاده هر وها همان آوای سردری و رفتار نوی رژیم جی ورگرتن و بکار آنین همو آلین جیانه ده. پیاده لروج آوای کردستان نتن ربازین خواهین ایدئولوژیکی فرض کرن لسر دبستانان لی هر وها همان آوای بحث بکار آنین دریو برنا وان دبستانان ده و خوندن جمع بستاوی یا بنگهی کو آوا کرنا جین مروواهیه یا کرن خزمتک جبو سیاستا پارتیا خواه. پیاده جبو گهشتن بوی آرمانجا خواه مینا سیاست رژیم یا برید خوندن ده بکارتانی ویجی زاروک و ماموستای دبستانان نچار کرن جپولین خواهین خوندن درکوین و بری واندان کولانان و بمسیره آنکو ریوچونان رابون جبو مبستین حزبایتی و او ماموستاین کو بشداری دوان ریوچون آنکو مسیره پیاده ده ندکرن راسری دفچونو لیکولینو لیپرسینه ده هاتن. درباره وی که نویسکار کردی باجار قامشلو خالص مصور کوناسکریه بنزیک بونا خواج پیده لسروپلا خویا میدیا جواکی فیسبوک دی بلاف کرنه که ده بانگ لریوبریا پروردهی یا پیده کر کو آواین دورج دیمقراطیه ده سردری لگل ماموستاین کو بشداری دوان مسیره آنکو ریوچونان ده نکرنه نکن. جبرکو او آوا یکی استخباراتیه و زیانه دگهینه نافبانگین پیده. او نیفساندنا نویسکار خالص مصور دیار دیکه کو پیاده با ایدئولوژیکرنا خوندنه مینا سردریا رژیم بکارتینه او یک شاشتیه که و دوی پیاده جه وگره. کچا که پچوک جه کردن روژاوای کردستانی کو بخواش باجار عموده تمنی زیکی 10 سالانه جه حسکرون ریزگرتنا پیشمرگه لبا کردان را جلوبرگین پیشمرگه لخوا کریو سرانا من دوید پیشمرگه بن به هستو شوی و دنگه کی پرجوان سراندیه ده تورین جواکی ده بلا بویا جه دلخوشیه هجماره که برفره جه چالکوانین کرد. پیشمرگه کردستانی جه شری ازبم اسکن آبر خدانی دیوید پیشمرگه بن پیشمرگه کردستانی جه شری ازبم اسکن آبر خدانی خدان چه کوچه پبن نشین گالی و کوبانی
شۆپینەرên مەیهێژا پشتی vê kurta vîdyoya xweş em ê bultena xwe yî demjimêr sê bidawî bînin lêberî got em bidawî bînin dubara Nesanoçan bêne vîrawe. Serriyeka Sinûrê bajarê Hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê hunermendê navdariyê Rojavayê Kurdistanê Seîd Gabarî rastî bûyereka hatunu çûnê hat. 6 sal li ser şehîdbûna çalakvanê ragihandkar û ciwanê bajarê Qamiş li Hozan Ebûzêd îro derbas bûn. Lîskarekî Kurd ji bajarê Qamiş li bang li pêdê dike ku awayê istixbaratan li gel mamosteyên dibistanan bi kar neyne. Bultena demjimêr sê bidawî hat Erşad û Muxtewer bin.